si Timoteus na marsitaronon, hati-hati, bagian dalam sangat-sangat penting. Halanya ini John, padingat-dingat ma Jesus Kristus saya tualu, nadop bilang puho humbani na mati, humbani ginopar siya dan seterusnya. Padingat-dingat. On mapoy na parlubi, si Oli padas ko bata. Napadua akon na siyamba pa inang. So naado na padingat-dingat Jesus Kristus. Halak na mga dingat-dingat orang tua ni maruzunggolo, rado tartangis. Na madingat-dingat kinakulungan ni Hulilop matay, rado tartangis, rado lalab tarilu, rado lalab gamang unci kamariya, hala di padingat-dingat na kinakulungan ni Hulilop malao. Paulus o katakon, padingat-dingat Jesus Kristus. Iawalingan na do pinapuho humbani na matay. Masa lang ito sa Paulus, dingat ma Jesus na tarsilangin. Masih atau Paulus diingat Yesus na pinapuho humbani na mati. Apa artinya? Paulus lah mengajar kun hubani Kuriai, agi hubani Timoteus bani perangai. Ingatlah Yesus tentang kuasanya. Mataluhun kuasa ni hamatian. Ingat Yesus tentang kuasanya. Menarik doon na siyamba pa inang ang gumardingat tuhata kita soal kuasani. Asulang gobir kita mendalani hari-hari ni guluhun. Kuasa ni Tuhan sangat-sangat luar biasa. Kuasanya tiada tara. Ang guay may dingat kita pasal Jesus Kristus, nadop puho humbanya mate, nadop mataluhun kuasa ni dosa pa kon hamatian, langadong nabuy mataluhun kuasa ni, iya manahu dingat-dingat, bani ganup si taronon na ulupakon. Tapi lang pitahay na siyang bapay nang. Padingat-dingat Yesus Kristus juga kita ingat akan kasihnya. Kasihnya seperti sungai. Ijasi toruhan hujai do lau sungai, lang lau manakis sungai. Siapa yang paling hina Tuhan datangi. Siapa paling menderita Tuhan pasti datangi karena kasihnya seperti sungai. Padingat-dingat ma Yesus Kristus. Nasonay kuasa ni, nasonay kolong ni, hubani haganup jolma, tanpa pandang bulu ia, segala suku, segala marga, segala keadaan, ia bisa masuki. Ay lang sidah buhi ia, sidah uhur do ia. Anggoy sobut kuma padingat-dingat ma Yesus Kristus. Ingat ma, nadopita, luhon kuasa ni dosa matian, nadopuho do ia sunari inaguriatas. Bahwa ia akan bersama-sama dengan kita dan kita akan bersama-sama dengan dia. On mas sumber energi, on mas sumber kekuatan nai pada Paulus kepada si Timoteus perangai bagi tantangan si taronon nedo paksi ganup Arya. Mari kita mulai berefleksi tentang kehidupan kita. Asi aiho mamodalta bagi taronota nedo pokok kita bagi panorangon Bapak Ibu. Kasihnya seperti sungai, kuasanya luar biasa, dan ia datang untuk saya. Sederhana do ajaran Apostol Paulus kepada Timoteus. Lang pala marganjang gata, kasih contoh 3 orang contohnya. Tapi tidak hanya bagian contoh, kalian contoh untuk metode doai, cara doai, tapi yang paling penting perbagas do. Kalain topik tapi sadarion ay dihut manaron songon tentara ni Kristus. Marsitaronon do penekanan ni Kristus. Tapi marsitaronon bersama dengan Yesus. Kon mana paduahon nasiol isobut teks tahun. Ase kuat kita, lampita kuat bagian luar, tapi kuat juga bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Napatuluhon na siyang bapa inang kita kanupan. Paulus menulis suraton ay mahun penjara doya. Sebagai surat pengembalaan hubani si Timoteus, hak penjara pebuy doya pada surat hubani Timoteus. Artinya ya, nini Timoteus kawah konau. Au terbelenggu, au tertutup halani Injil. Boy dua itakap, boy dua tutup, tapi Injil tidak bisa dibelenggu. Memang kita kanupan Injil na lang terbelengguay,
Ambilan na madir na lang terkahua ay do naman rohi haganup kuryain agi kita. Agi kusihampit tumu, ang rokusiton duyay lang tertutup kam labah ni hurmu. Nini, roh duau ilobe ni labahmu makartuki, bani isi na membuka hujai duau masuk. Bukalah pintu hati. Bukalah pintu hati kita. Yesus siol masuk do bani sitaronota, bani pergumulanta, marhite teksta sadarion. Isebutkan hanya kita ganupan. Halani Paulus sebagai manusia biasa, ia punya kelemahan, galek do ia secara fisik. Bahkan ia tahu apostol Paulus tu bani surat nalegana ia tahu, adong do duri ibagas dagingku. Hupangindo do kubani Tuhan, asisal pukunai, tapi ini tu hatta cukup do hidup niuhur hubam, kasih setiaku, kasih karuniaku cukup untukmu. Bapak inang, ondo na perlu homat hap konota hapor sayota, cukup do hidup niuhur Tuhan bat tamar sada-sada. Lang pala cari bani nalegan hapor sayaon nalegan, Tuhan cukup untuk mempersiapkan, memperlengkapi kita masing-masing. Angko cukup do Tuhan Bapak Inang memperlengkapi kita masing-masing. Marilah kita. Tuh kita pelayan perhordani kuria semakin bersemangatlah. Bani horjata pelayananta halnya cukup do hidup niuri Tuhan. Bani kuria namar horja si ganupari giatlah songon tentara, songon si parjuma, songon si parlumba halnya cukup do hidup niuri Tuhan. Bapak inang kita kanupan, nini anggo sabar kita manaron bani teks tahun, ya sabar. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Halania, paet doha sabaronon, sabar mahu balas. Itu artinya paet doha sabaron. Ikatai halak lo kita go sabar, tapi ingat buahnya manis. Tetangga tamak kata orang sabar kasihan Allah. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Di mana ada di dunia ini rasa pahit, buahnya manis. Hanya kesabaran dalam Kristus. Atapa hape horjamu, sitaronmu, pergumulanmu, sabar dalam Kristus, buahnya manis. Kita akan dikuatkan menjalani hari lepas hari. Dan yakin dan percayalah, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ondo na ipadas apostol Paulus kubani si Timoteus selaku gembala ia. Adong do surat ni Paulus si pada si Timoteus kubani kuliah secara umum. Halong do surat Paulus kuliah Efesus. Ada bahasa kita bielta. Tapi kepada Timoteus secara khusus berkata untuk memberi kekuatan semangat selaku gembala ningon tetap ia pergogoh. Parkisah niu rumah kita. Halaniaha, ia mati untuk kita dan ia bangkit untuk kita. Kristus mati untuk kita dan Kristus bangkit untuk kita. On magogoh ta Bapak nang ipangindom bilanon at apa hape tantangan hidup pokok kita. Margogoh mahita, marhitei hidup niuhurni Kristus Yesus. Amin. Menduding mahita, humbani haleluya. Hatamu, hale Tuhan. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhiti hatamu na binogi nami.
patambah guguh main, patambah semangat, bani na mandalani ari-ari ni guluhon. Agipi bui parutolon, bui tantangan, dan parnaburiton na madiaran bani fisik nami. Hatamon matuhan, na mambiri guguh, ambiri tambar ban nami yon. Asi marguguh na baruhan nami, mulak kun rumamon, marsemangat ka nami. Halani hamdu simada ka nami, hamdu nambiri haluahon ban nami yon haganupan. Terpuji maham Tuhan, agi bagasi taron kanami, hamdo rappakon kanami. Bapa namin di surga, holong matimu mangidak kuriamu, na ibagas rawat jalan bani panarangon, na ibagas proses pemulihan Tuhan, hamambir hamalumon kubani sidia. Laura Sumbayak, Bapa Saud si Tompul, Inang Mariani Sinaga, Inang Ramlina Purba, Inang Situa Abina si Marmata, Inang Situa Les Mariani Purba, Inang Situa Merliana Saragi, Bapak Situa Tinus Purba, Bapak Situa Suestin Saragi. Sonaya ge Tuhan, na ibagas na hurang segat kalani katuaon, lansia, Nyonya Tarianus Damanik, Inang Rosmida Purba, Bapak namin ay surga, kawah kon ham si Dion, bani kiadan ni masing-masing panorangon. Ama Tuhan na mambiri kuku, nambiri semangat ko mahubani si dia, asa margugo si dia mandalani ari-ari ni goluh, hunjon kujanan. Bapa namin ay surga, martonggo doha namin humahubani, Naomi itong-atongan di Kuriamon, natading maetek itong-atongan di Kuriamon, tatap kam, kawah kon ham, si dia haganupan, bani pargoluhon di si dia. Bapa namin ay surga, martonggo doha mahanami, hubani niyombah nami haganupan, nadao hubarang nadohor huban nami, ibagas parsikolahan, ibagas parkuliahan, Tuhan birham hikmat, habotohon, hapentaran na humbamu, asibuhi si dia, ibagas parsikolahan ni, ibagas nadehar, ia melanjutkan, rosi mas saloseikon. Sunay doho mani Tuhan, jakamdo keluarga lepas keluarga jon, bani horja si ganupari, Bapa namin ay surga, pita mangajamkon idop ni hurmudo, ambeng bumer goguh ka nami. Pas pasam horja nami si ganupari, nabuhi memberi buah, rosi malas ni hur. Bapa namin ay surga, agi hagarupan kegiatan itong-atongan ni kuryamu, baik seksi kategorial, agi sektor-sektor, rosi pimpinan majelis jemaat ni kuryamuon. Bapa namin ay surga, hamak kasomani, memberi gogoh mangrupi bani horja pelayanan. On maha nami Tuhan, sadar doha nami bani kekurangan kelemahan nami. Tai porsai doha nami, hatamuna jinalo nami, inma gogoh nami mandalani ari-ari ni guluhon. Onda subamu maha nami, ibagas Kristus Yesus, terima kasih mabamu. Amin. Paima yon dosun hita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata, nagabi onjolan batta lahu manggalang, ayam na tersurat bani 2 Musa 5 ayat 5. Patupuhan ni mama kumben ni magalangan kubani Jakoba, barangisi na rosuhurni, iboban magalangan kubani Jakoba, sonari ondos kun hita magalanganta.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Riap maita jongjong. Martong mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata si madahan nami pakon haganub guluh nami. Terima kasih maton nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, iparorot jana ipa sepasuhamdo guluh nami. Iberi hamdo koma parhiowon, hajor giton, si panganon pakon si inumun. Rosina perlu bani guluh nami. Tanda ni terima kasih nami. Yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu narup bineremu. Na ipatupuhan nami on gabe galangan nami.
papasing anja pasu-pasu maon, gabi galangan na mismo ilobe mo, bahin hasangapon mo, diyan naman ba'y lambin marhataridakan harajaon mo iduniyaon. Say tambay hamma pasu-pasu mo, diyan ay sa lambin paganda hamma kolong niya te mo kuban nami. Ajari hamma hanami, asilambin igalang kun hanami diri nami, pakon hidadongan nami hubani harajaon mo, bahin hamuliaon mo. Ibagas goran ni anak mo, Yesus Kristus si paluah ka nami. Amen. Bangu Tuhan manombahawon. Bangu Tuhan manombahawon. Bangu ganupan nadong bakuon. Sebulir pepsiran naramat damai. Hamba pa namin ay naguriatas, sa napapasing maguran mo, sa roh maharajaon mo, sa saut maharosun yuhur mo, inaguri tong akon sungon na inaguriatas. Birihamaban namin sa darion haguluhan ariari, sa saphamadusa namin sungon panasap nami, banidusa ni kasoman na mardu sa dupak kanami. Ulang kanami boy ham huparlajuan, paluakam makanami kumbani pangago. Lako manasyam, diyan natutap manasyam, ulang mubah-ubah, anjalam min surung ma ibagas khorja ni Tuhanin, ay iboto nasyam, sedo na soya halojaw nasyam ibagas Tuhanin. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatatta. Ipasu-pasu anjaha iparot Tuhan na ibata makam. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini kubamu. Jana maidop mau hurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhini kubamu. Jana ipasorap madameni hubani tonduimu. Amen.